Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Timoteo kapitulo 5 bersikulo 1 ken 2. Di mo ungtan tilaklakay ngam sika. Kasaom kit di akasla isu ti bukod mo nga ama. Iti amin a kinadalos, ibilang mo akas mo lakabsat dagiti lalaki nga ububing ngam sika. Akas mo la ina dagiti babbaket. Kankas mo lakabsat dagiti babae nga ububing ngam sika. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Jessica, anak ko, nakapalas ka mat. Adda mapan ko gatangan iti ili para kadagiti sabong amulak nanang. Ala, aglogan ka nga rudan iti tricycle tayo. Nagpasadamot ni tatang mo ita. Wan nanang, awan ka diti aramida nyo ita? Apay ko maaya. Mabalin ka di ada kayo pay lang timang sibog kadagiti sabong ko? Awan parikot iti dayta, anak ko. Agyaman ako unay nanang. Awan anyaman na. O sige nanang ha, agrubuat akon. Ang mga nagururayan ni tatang ije paradaan. Sige, agan-anad ka, anak ko. Nanang! Nanang! Apay aya, sunshine, anak ko. Kitaan nyo tinapasama kadagiti mula ni Jessica. Wen ngagpaiso. Ay, naiwara-wara damatan. Kan adu tinadadaal. Jay aso ti kaaruba tayo tinagiwara kadagita nanang. Anya, jay ka di aso ni Manong Tasyo. Un nanang, sigurado ang makaungat ni Jessica. Numaamuan na tinapasama kadagiti mula na. Sapay kagurgura na day alakay. Ala, tulungan nak nga rod anak ko. Isimpatalaangan dagiti na iwara amula ni ading mo. Adda ako nanang. Nasaya at ta nakasangpet ka na anak ko. Apay akas na titsura yun nanang. Adda ka dida ka sa napasamak? Kuang amin anak ko. Anya ako nanang. Ay na, makapadanag kayo mat. Sapay lako mata makontrol mo tabagim. Ay, ada ngamin ibagakan ka. Anya ngamin ayaday ta, nanang. Dinadaal ngamin ti aso dagiti mulam asabong. Sana bali, tain simpami mo ten ka ni manang mo a sunshine. Anya! Ay, sapay nagngingina dagita asabong. Basit mo't di ati nadadaal, anak ko. Sino taking kuko iti aso anang dadaal kadagiti sabong ko, nanang? Naskan abayadan na ti dinadaal ti tarakan na. Aso ni Manong Tasyo. Saan mo kuman asingiran, anak ko? Tapada tayo matla amarigrigat. Kan may saan mo't anaigagara? Ay, sana mabalin, nanang. Naskan abayadan na dagiti nadadaal. Hoy! Saan ahoy tinagan ko, iha? Amom ka di adi nadaal ti asom dagiti mulak asabong? Saan ang naigagara? Diyak na siputan, arimuargayam titarakan ko nga aso. Pasensyakan Saan ang maisubli ti pasensyam dagiti nadadaal amulak? Naskan abayadam amin ti nadadaal. Tanusan, agreklamo ak ija barangay hall. Uwan. Bayadak, noan yaman ti dinadaal ti tarakan ko. Ang inutak abayadan tawan mo ti kwartak. Agdiskitar ka. Wano saan, agkita kay ti mabalin mo apagbuludan. Saan matamasapol apig sa amtas haom, iha. Tamang ngagkumat ti ibagbagam. Sa anak atulang. Kwenta tupay no mano ti bayadan nyo. Kit itidyo matlaang inton agsubliak. Naawatan nyo, ha? Oh, daytoy ti listahan ti sabong ko ang nadadaal.
2,500 amin ti bayadan nyo lakay Tasyo. Ay, mabalin ka de. Asing kwinta pa'y laang ti itad ko. Awan pa'y ngamin ti kwartak. Ay, sana mabalin. Ay, Bayadan nyo ti buong 2,500 tapno malpasan. Jessica, anak ko. Gusto Ay, ko nananang, saan ka makibiyang ditoy? Amumet amarigrigat ni Manong Tasyo. Awan, ti pangalaan na iti pagbayad na. Iso apakawanem kumalatan. ay, okay laang matkanyak no ipabayad na, di bura. Ay, iso na laang. Tain inutag ti agbayad. Tawan pa'y ti kwartak. Ay, uray saan yon abayadan, Manong Tasyo. Okay laang. Ang Italiyo kumaan na imbag ti aso yo. Tapno saanan a makarwar. Dumngag ka kanyak, Jessica, anak ko. Hay, jak amo ka na kayo, nanang. Ay na, pasensya amon. Noan niya dagiti na isawsawang ti anak ko, Manong Tasyo. Di bura. Okay laang kanyak. Basol kumatkit de. No apay akas jay, tipong tot ti anak mo kanyak. Anak ko, siya kun timang bayad iti 2,500 asing singiram ka ni Manong Tasyo. Apay kumada kayo timang bayad ngay, nanang. Anak, saan anasaya at tikastangar aramidam? Kat, basol na nga rod. Saan mat amabalin nga aguli makaklatan? Kas nakunakan kan anak ko. Saan mat anaigagara day jay? Ay, jak kayat nga lang anday ta kwarta, nanang. Di kayat ko. Dayjay alakay timang bayad iti utang na kanyak. Anya ti mapaspasamak ditoy? Anya nga utang ti pagsarsaritaan nyo? Naimbaglaangan ta si mangput ka, tatang. Kastoy ngamin, dinadaal ti aso nila kay Tasyo dagiti mulak nga sabong. Kunak abayadan na amin. Ngam di namit kayat. Saan mat nga gagara ni Manong Tasyo, anak ko? Kan may sa imbaga na mat ngayon inutan na abayadan. Matlagayam. Anya pa'y laang ti pagpupungtutaam, Jessica. Tatang, nangina ti pinanggatang ko kadagijay asabong. Ay na, anak ko. Adalim man tagpakumbaba. Kan ibabam ti pride mo. Nang runa ket lakay ni Kabsat Tasyo. Sursurwem ko ba ti mang respeto itinataengan ngam sika. Manong Tasyo! Manong Tasyo! Ne. Si Kamat, di bura. Anya ti masapol mo. Itad ko na ito'y akwarta kada kayo. Apay kumangay nga ikanak iti kwarta. Tapno adda pagbayad mo iti singsingiran ti anak ko. Ay, di na ngamin kayat nga alaan, no siyak ti mangitad kan kwa na. Saan matamasapol nga ikanak, di bura? Hanusak laangan ti mangisursur iti nateng. Tapno adda pagbayad ko. Pagayatak ti tumulong kada kayo, Manong Tasyo. Di kay agdanag, tadyak mat ibagbagakan ni Jessica nga inikan kayo iti pagbayad yo. Pasensya ka, di bura. Ngamjak alaan day ta akwarta. Kabaalak pa'y mati agtrabaho para iti bagay. Apay akasta tilangam, Jessica. Kasanumat ngamin, aging gaita. Saan pa'y abinay bayadan daya alakay Tasyo ti utang na kanyak? Apay ngamin ay adi mo inala jay 2,500 nga ititad ni nanang ka. Apay ko mga lakangay, ti kayat ko. Jay kwarta nagrigrigatan na ti ibayad na kanyak. Ay na, di ka kadi makauawat. Di mo kadi makita marigrigat ni Tata Tasyo. Ayawan bibiyang ko. Apay, isula ang ayat ti marigrigat.
Anya man ang tinapanunot mo nga aramidan. Inaksingiran nila kay Tasyo. Ay na, saan ka kadi amaasyan? Among mat alakayan. Kasanulaangan, no day tadakas ngar aramidem kan kuana ti pakaalaan na iti sakit na. Ayawan bibiyang ko. Na- Saan ko mamapasamak ti kastoy? No intali na anaimbag ti aso na. Ay, si kamat gayam, Jessica. Naimbag nga aldaw mo. Umay ko alaan ti bayad ti utang mo at 2,500. At damot siguro kwartam ita. Wan. At dati 1,000 ko. Isupay laang ti bayad ko. Itad kunto ti udek. Numagatang manen dagiti natang ko. Mudo nga ro din dayta. Pasensya kan ah. Ay sus, agawan nyo kit diti agdiskitar. Takasapulak matan ti kwarta. Ay, wan. Mangisursurak. Ay, mangisursurak manan itinatang inton bigat. Tapno adda ti pagbayad ko kan ka. Rumbang lang. Ay, wan gayam, iha. Ay, no kayat yu amangan iti mangga. Mangsukdal kayo lata di ta arubayan. Ay saanan? Saan ko akasapulan dayta amangga? Oh, sige. Saan akon nga agbayag? Taamangan no anya pa'y ti maisawang kuken ka. Nanang, sa di no tinagapan dayto yung mangga na kaparabaw dito lamisaan? Inted ni Manong Tasyo. Anya? Apay ngayon nalayo pa'y laang. Katkas la basura matan. Anya basura asasawam. Kat punumat. Oh, kitain nyo na eh. Oh. Kasla madadadaal pa yan. Ay, ramanam kit di ano kayat mo. Ay, jak kayat. Ay, di mo ibaga, ngaging gaita. Kat kaguram ni Mang Tasyo. Kagurgurak day di alakay. No apay mat ngamin nga isupay tinagbalin akaro ba tayo? Aglablabas kan, anak ko. Respetuam kumamat tinataengan ngam sika. Oho, re-respetun ka di da gitar aramidan na. Kitaan nyo man mat. Awan mo't tidakas ngar aramidan na kada tayo. Ibabam ti pride mo, anak ko. Taamangan no day tanto ti pakaisag makam. Kan maysa, sardengam ti agsaw iti dakas iti padam a tao. Nang runa no nataengan ngam sika. Hay, jak amu kada kayo nanang. Amin lakit nga aramida kon, kamali iti imatang yu kinitatang. Akseptarem ngamin ti biddot mo, anak ko. Tumteng to ti aldaw abumakat kamet. Iso nga itapay laeng, respetuam dagiti nataengan ngam sika. Iti kasta, respetuan da kantumet dagiti tao, inton agkapsot kan. Hoy, si kalaklakayan. Aglisi ka man di tadalan ko. Nagbuntog ka unay. Ay na. Pasensya kan iha. Ay na, ang gawa am kit di taglisi. Tapno sa anak amala daw iti papanak. No apay mo't ngamin nga da kayo di tateng at tidalan. Ay, pasensya kan. No nagbuntugak amag na. Ay, gagangay ti lumakay Nagadulakit din ayang nga ibagbagam. Aglisi ka kikdiditan. Ha? Tata Tasyo, alalayan kayon. Nakababain mo't iti dayta a babae. Pweh, Ay, asino ka kumamat tapno pagsawanak iti kasta, ha? Kaaruba naklaang mo't kit di, Jessica. Oh, matlagayam. Kaaruba ka lang. Ngam apay aman nakibiyang ka. Gaputa saan ay, anasaya at titratom ka ni Tata Tasyo. Kanayon ko amang ngagdagitin nagsasakit asao nga ibalbalikas mo kan kuana. Saan lana minsan? No dikat kanayon. Talaga ka dingawan ti respetom kadagiti nataengan ngam sika? Kat, anya kumaita? Ti kunam siguro. Husto a kanayon ti aramid mo. Di ka kadi mabuteng nga inton bumakat ka? Kat kastamot ti aramidan dakan ka? Ay na, nagadukat nga mumon. Diyos ka aya, tapno amom ti amin. Sa anak a Diyos, ngam amok nga agbasa iti Biblia, Jessica. Ay, nagsaya at matdagiti naganak mo. Angam, apay akas ta ti ugalim. Hay,
Ala, agtal na kayo na dua. Ay, saan nasayaat nga agapa kayo? Ala, siya kung ti aglisa tapno awanan ti apa. Kumusta tinapanam, anak ko? Nasayaat mo't, nanang. Ne, apay nga ron akas tatitsuram. Marurudak iti day afara. Apay aya. Kuna nakit din ngawan ti respeto kadagiti nataangan ngam iti siya. Pudno mat, saan ka di? Nanang. Pudno ti imbagan ni Faraken ka, anak ko. Nalipatam ka din dagiti agkakasakit asao nga insaw-sawang mo kan ni Manong Tasyo. Ganabon na. Oh, makitam dayta. Di mo ammo ti agpakumbaba. Napunno iti gura dayta pusom, anak ko. Amok ti mang respeto, nanang. Ngam saan arumbang nga irespeto ti tao akas kinila kay Tasyo. No di mo kayat abagbagaan da ka ti sabali a tao. Adalem ko mga rod anaimbag, noan niya dagiti nagkamalyam, ken nagkurangam, katrugyam ti agbaliw. Ay nananang, pangaasiyo tadidak sermunan, kaya't kun ti aginana, nabanugak. Tatang, sa dino tinang ikabilan nyo iti Biblia yung? Anuem ti Biblia, Jessica? Agbasa ako, ma. Ay, maragsa ka, nak. Tanapanunot mo dayta, anak ko. Aday jay drawer ko. Ay, agyaman naktatang. Buludok pa'y lang, ha? Sige lang, anak ko. Awan parikot iti dayta. Lakay, anya ka no ti buludon ni Jessica. Jay Biblia ka. Ne, itaman pa'y. Mas dawak nga rod matlaing. Ay, amangan mo't no nakapagpanunutan ti anak ta. Sapay lang kumapaket. Gamin, awan ti pagbanagan ti tao, adi na among respeto ti pada na at tao. Ay na, nagbanglo day talut-lutwam anak ko. Wala nang. Ramanan nyo man kit di. Sige. Agam, awan mo ti okasyon ita. Apay nga adu ti inlutom amakan. Apay, nanang. Masapul ka di nga adda okasyon, tapno agluto tayo iti ado amakan? Saan mo't kit di, anak ko? Ay, gayam. Anya nga tanga oras nga agawid damanang kentatang, nanang. Awan mo't ti text da kanyak. Sana bale, urayin tayo laangan ida. When ne, anya nga'y dagito'y nakabox. Masidapay dagito'y. Itid ko kini Tata Tasyo dagita, nanang. Dayta may sa, para kini Farah. No kasta, saan mo akagura ni Manong Tasyo? Saanin, nanang? Dakas din na ibalbalikas ko kan kwa na iti kalabas. Iso apanawan matan, tapno bumawi akan kwa na. Ay, naanak ko. Ay, nasaya at unay dayta na panunot mo. Ay, maragsa ka nak unay, para ken ka. Apay ngay may kaditi balay, Jessica. Awan oras ko ang makiapakan ka. Sa anak nga imay, tapno makiapakan ka, Farah. Umay ko lang ito dahil masida, para kan ka. Masida? Wan, tapno maraman ang magtiluto ka. Ha? Ay kat, agyaman na kano kasta. Ay na, pasensyakan ka dagiti saan anasaya at anaibalbalikas ko kan ka, Farah. Okay lang, dayjay, Jessica. Maawatan ka. Takas taak mo't idi. Ngam, naamiris ko ang madigayam tikas jay. Iso ang nagbalbaliwak. Sapay ko nakaamiris ka matan. Uwan, nakaamiris akon, Farah. Iso nga ang balbaliwak matan. Ay, nasaya at dayta Itultuloy mo dayta nga aramid mo. Uwan, sige, saan akon nga agbayag ha? Ta dumagasak pa'y di taayan ni Tata Tasyo.
Ay na, agyaman na dito'y intad mo ama si Da, Jessica. Awan anyaman na, Tata Tasyo. Ano sampay nga urayan, ti udi ti utang ko, Kurang pa'y nga main ti kwartak. Day tapay ti may sa akayat ko nga ibaga kada kayo, Tata. Uray saan yun abayadan ti utang yo kanyak? Ay, bayadak lata, iha. Sayang maut no malugi ka. Saanan, Tata? Imbes nga ibayad yo kanyak, igatang yo laangan iti kaninyo. Ay na, Tata Tasyo, awanin ti adupay angem. Uray saan yun abayadan? Sa anak nga agunget. Pasensya kayo na, tasaan anasaya at titratok kada kayo iti kanlabas. Sapay ko mata mapakawandak. Nabayagan, anapakawan ka, iha. Saan ko nga aramid, ti agimula iti sakit tinakem, iti padak a tao. Narigat nga may no dumakkel. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Tata. Ay, wan gayam, no awan ti aramiden nyo, pumasyar kayo man mat, ijay balay. Tapno makapag-iistorya tayo man mat. Rispetwam dagiti nataengan. No addaman ti pagkurangan da, ipaay mo ti panakawat mo. Taintundom tengto mo ti panagkapsot mo, nasaya at to mo ti ipakita dagiti padam at tao kan ka. Papagayam, ditan ti nagipusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.